Okay, 12 minutos na po kalpasan ni Tela Warati Malam kat madama kayong harap tutungwag kada gito'y agkakataar rapagayam nyo dito'y Santiago City dito'y Sweet Radio Manang Jun Serial sa katawid Tukatawid ayam maun apo Diyos ko tilad da mo nga tilad da nga pispisilom dita apa di ko nam rumagsak ka dita nga pispisilom ayan busat kung nanahalo mga idol FDD good afternoon to you and to your countless viewers and listeners the entire globe kung na smart napadigita dumang yung baganad to yun TM subscribers and all Sun Cellulars kuno na. Apay hatsing kang hatsing amak. Baka adda allergic rhinitis mo. Allergic rhinitis mo. Akas la kanyak. Idi ngem tinakaagas kanyak kata jay alo tiit nga lima tisaka na. No approved therapeutic claims and if symptoms persist consult your pet healer kuno na. Abnormal sa mga lutita mayat man jay kanta nga bukel no kanta man dyan mark kata aramid nga silent B jay pro na actually DJ ending na DJ nga sonata ket talaga nga naika di letra B na kablaawan nyo man kayang ti happy birthday Dama Joy Kabukana ken Christian Hope Domingo ay Christian Hope Domingo kuna na brand ko day no sika siguro aket Christian ano di kanya mo? Ano yun? Christian Fortune Domingo no ni ka Emil ano mo kanya na Christian Malboro Domingo day tangarod okay kat anapin nga ta naku nagadot ni text nagsang po mga text message yan apo kasi ano ka na-public ata diba? Yeah, na-publicize di Facebook mo na yun for your request and dedication kumusta nga na yung masagdingagtikan tayo bayat ti panagkukot tinalamis man na panawan kablawan ta kami man dito'y mabini likod ti Robinsons pakikan tayo man dadik Cola Sisi kung na dito'y so we're going to give you anapay nag-text niya hello kanyayo di tabayaw pakigreet na kami man dito'y namilangan damanang ko nga milandrina ken ni huri na nga nakakulkulit dananay ken tatay ko nga pina ken Cardo Zia Kim nga paidam hehe nga ken ni Julora nga ay ayatek sakit pelang imimak nag-wakeboarding hehe kana para guys man jay anti-soping thank you and more power FDD Adda ka tilirik sa anti-sopingan sika tinagkanta awan sapay hello good afternoon we have visitors up dito radio stations we have the Giti of Bing and countless mabaling kayo ti sumbra Giti unag kaya lang dadalawa yung upuan kung napit na limbag nga malami pare agdagdangag kami ti programyo dagiti anak ko dito balay kanchawandak nga ibagag kano Kuya Melvin patagdag ng upuan kini tito dang John ta igrit mo man kano isuda na imbag nga malam Brent Jeremy Natividad Briggs Chester Natividad Ken Caril Bryce Natividad thanks pare it's me Kanji tatay may isang pagsusurat ti Japanese tatay ko nagtatay katakana hiragana and kanji and it's kanji katakana di ba aji katakana kaji kadwam ti biag katakana nay so that's it and apo talagang sinerak da apo ti istasyon tayo dito pagayam tayo ang KARRUBA sinerak talaga kasla ka akyat bahay ka nga for those who want to see us performing live apo please feel free dito lang apo Heritage Building saan po galing sila from US from California yes it's from US United States of America so we have to speak English balong oh come on yeah because you know they will not understand Ilocano dagita as you can see they are whitening cream now are you sure yes we are sure are you sure arod kasakbayan nga antay interview kanya dako may samang pay nga sonata apo idi ugma iting kami sagot kada kayo para kadagiti ubing nga dinamo agay ayam iti naslang abulan ngam iti panawon tayo panawin mi talaga nga nagragsak iti rabi abo lalo no full moon agay ayam kami ti palatuntunan agatangi palatuntunan ko nami mo but it's something like a basaam di daga akas tani tapos nagtitiniliw kayo palatuntunan ko nami baka daji mo tago-taguan mo sa bali ti tago-tago binilukan tayo jay namisan na rabi nasa lagjay bulan nagregre tilinaaw jay
jay kamasetasan, parukong ko natulbakan, pinilit mo aniluktan, gapula ang kapintas mo, apagiin na palang, di una na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa babaru, di kam tumakiin nayak, itikwan nakakitakan, natartaraking empisyak, binaybayan na kun tenga na itidalan. Ako ni ating Ella, you see. Namisan narabiin, nasilag jay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, parukong ko natulbakan, pinilit mo aniluktan, gapula ang tapintas mo, apagiin na palan, di una na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa babaru, di kang tumakiin nayak, itikwan nakakitakan, natartaraking empisyak, binaybayan na kun tenga na itidalan. Okay, kas na ko nagtatayan, ado apo tipis bisita ta sa dito istasyon tatakit. Kante man ti kung taway ni kapsa tayo from US to kumablaaw kada kitay pato tayo mga Ilocano when kitay kafamilyada. May kayon. Di na kaya. Ano ba kasi pangalan ni sir at ni ma'am? I guess it's Mr. Rita dito may sa Oh, yeah, nag-message iso na dyan ti page ta and then tisimong bat ni ating Venus di Singapore. Our admins and then in forward na kanyak and then siya mo ti nagipatan. Yeah. Oh my God. Yan. May kayon, photo off, may kayon, ayan. Or a picture laeng. And with that, we would like to thank you for coming in, for dropping by. Apo, kaya na kami kano, apo nga makita ti personal, iso nga niranta na kami dito. Oh my God, taag saon. May kan, apo. It's our pleasure to have you in the station. So, good afternoon. What's your full name, Kabsat? Rosvidad. Rosvidad. Yeah. And where are you from in America? Ano doon? Northern part. Northern part. So, iti oras na ta DJ get around? Mga, ano ba oras? Apo, di na mo makomputer ti oras ti Jayan. It's late, I guess, kasi 3 hours, around 10... 15 hours the difference. 15 hours. So, mga alas 9 siguro, DJ nga road, iti Aldaw. Ayan, and maybe some of our karrubas there in your Kokot area kat agdagbibueda. So, kablaawa man itang. Come on, in English. Naimbag nga aldaw yung amin. Dito. Ayan. Nang ronderia kakabsat ko. Ken nilakay ko ken di anak ko. Ayan. Ken ni mother ko rin. Ati da amin? Oh, so apay nga dito ka Philippines tatam. Bakasyon. Ang kay kaysa nga may. Siya kala. Si kala. Okay. And kasano mo ti obrayo di jay nga how many hours iti duty? Ano ang trabaho? 8 hours lang. 8 hours lang. Ako dapat ti kayo ko nga dito lang northern part iti America. Ag duty so na 16 hours kas jay as in talagang kanayon nga. Siguro dagi jay nurses siguro. Yes, yeah. Overtime nga kanayon nga overtime isuna and then isupay ko na eh. Saan ka pagka na di isupay? So Filipinos in abroad talagang working so hard talaga. Kat anang nga rod iti favorite song mo. Urean niya basta kan tayo. Oh, thank you so much, Kapsat. Ayan, so once again, it's our pleasure to have you here. Kat apo, sabi ko mata ito no, madandano itong kampa nagpasyal mo dito lugar dito Amerika. Apo, launay. Kat makita da kayo ito mata. Nagado invitations me actually.
To be honest talaga matalalo di Hawaii apo kay ayo daw nga mapang kami di jay. And unluckily nagrigat agala ti visa. Padpadasi mi nga nalaing. Ayan. Thank you miti panagbisita yo kanyami. Panagbisita Yeah, it's my pleasure nga mapanta kayo nga sinarong kara. Apo, akat na kami mangruna kada kami apo mangipaduyak-yak laang nga talaga bat nga iti Ilocano at kay sa babae nito musika. So once again, thank you so much for dropping by. Thank you. Ay may sabi nga selfie. Thank you. Okay, thank you so much nga Rod. Ayan. Kaya isaruno tayo matapo dito estudyante mat from CVITC. Takaya dan sa matapo ti Anong CVITC? It's CVCITC. Ag-birthday ni Jan ito 29. Apo amuda pa you see? Oh. Talaga. Napanak to 29. August 29 napanak to renew ti lisensya. Driver's license. Ay, before the date 25 po sa August 29. Yan, 25 and single is una. Sino sir si? Ay, ano pilito na tatan? Ricodo-san, di ba? Naikamang JNME, Villa Carmen. Okay, so agiti ubing apo from CVCITC. Ayan, dan sa tibagada kanyata. Nga kumansyon tapay, sakpay nga mangrugi. Okay nga Rod, agpay kita kayo amin apo, dati nga sunata mi. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else we both belong, we fell in love willingly. Willingly, I fell in love. I although I knew kaya. Excite ka I fell although on you. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. And I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay, sumber kayo no bing iya mamuda kayo ang kaligatin ba mga atong tunggal kada tayo. Ayan, project dan sa tayo ito yung aming nga interview apo kaligiti vloggers when those who are using internet. When nanyapay nga ta kita gapo no apay aditida. So there are three of them.
May ganito yan, pagtugong mong balang sudat, kanta man tili mga minutos, mga yan, basang. Dito kayo lahat sa likod, balong. Ni John Mark, dimang picture kanya as part of your project. Actually, da kayong timay ikaupat sa nga umay nag-interview kanya kon from your school. Ayan, so, lapit lang sa microphone, basang. Ayan. Ayan, so good morning, ading. Nagan mo? Good afternoon po, si Eliza Miko po. Eliza May? Miko. Ayan, Eliza Miko? Kahit na kayo interviewin bayat iti project me, school. Ayan, okay. Okay, thank you very much, Basang. And sino da kita kagrupom dito? Okay, you may take photos para din ti documentation na. Yeah. And your group, sino da kita yung membros iti grupo yo? Ket ni Leggy Fernando, ket Naji Kadwana nga pa. Ayan, photo. Ket iti maestro yo, maestra dito nga subject yo? Ket ni Sir Angelo Ubaldo. Ayan. So, anya ti kayong amuan kada kami, Basang. Okay? Ket ikanda kayo tili mga nga katanungan sa ludsod. Oh yeah, ikanda kami. Mangtid kami mga ortili mga answer dito. Okay, your first question. Go ahead. Ti umuna nga sa ludsod, anya ti moto yo iti biyag. Balong. Ano di moto di malala ti ulo dito, ipispis iti makasani. Moto yun. Ay, kuto dito. Kung ano, okay, my motto in life, since idi ubing kat atay, simple lang natay, aim high and work for it. Kaya saan, agarapa up ka iti na nga to, di ba? Agarapa up ka mo lang, di kap-kap na ka mo, talaga nga to the fullest, and then you work for it. Yan, to attain nga ko na. Next question, please. Next question. Anya ti nagtulak kanya yung tapno agsurat ti kanta? Sino tinangidoron kanya? Tayo na yan, apo. Idoron ko iso na. Okay, no niya tinangidoron kanya, apo, kadatay, ko siguro ti biyag yung atay kinahaan ko ang kontento ti agda mga kasasaad ko idi. So I tried writing songs iti kapanunutak nga kahit yung i-express isusurat mo lang in an ordinary form, let's say agi-post ka Facebook ko magi-post ka or kasla kurang iti panakaitulod mo, so mas may mayat no iyapan mo ti kanta mas makadanon kadagiti kaya mga pakaidanunan na, so that's it. Ano di damag mo kasi sa DJ answer ko. Ano di damag mo? Anya tinangituron? Anya tinagtulak. Ayan nagturon. Ay kasasaad ko ti biag. Taamok nga into no adu ti makangagan kadagitang sunsunatas ket adun tumati something in return nan haan la nga detay financial no diket pati DJ popularity nga kunada. Ana pa iti saludsod mo basang. Ti may katlo nga sa ludsod, anya ti kayat yung ay baga kadagiti estudyante tapno ma-inspired nga agsurat ti kanta. First of all, adu metten iti agsusurat iti kanta. Actually, aglalo kadagitay musikero mat laeng handa ko magpatenggang agsusurat laeng iti kanta, i-interpret da ko and then use social media apo tapno maiwaras dagita nga pinutputar yutan kung compose kat ti kanta ti mula kwarto kang kantaan bali wala mat laeng, so use social media, i-upload mo ti Facebook. Malay natin baka dati makadiscover apo dahil nga naputar yung sonata o kada kayong obing. Ano pa last question. Sino dagiti tattao nga nag-inspired kanya yung tapno makaaramid iti kanta? For every song da iti inspiration ko siyempre ano niya DJ agda mga mapaspasawak, say for instance nakakita iti babae nga nakakita something naarami DJ maulawak Mildred, and dahil kita lang nagsusurat ka, but above all it's my family siyempre nga mangted ti inspirasyon tapno makaputarak ti kanta tapno dakkel iti return of investment na. So writing a song is an investment. Ayan. So in the long run agsublinto dagita nga parabor babaen iti royalties nga makungkuna wenno diti mapaglakwan pa iti kanta sa iTunes and other e-music stores, and of course the DJ amuta ka iti so amin nga papanam iti pagiging famous nga kunana. So that inspires me to write songs.
Aja lang. Ajay laingan. Okay, kabraaw nga ro. Dagit tayo dumdumngag. Kabraaw. Dagit tayo dumdumngag nga pamilya basang. Apo. Batiin mo na. Sige, nagtagalog ka na. Batiin mo na yung mga nakikinig sa bahay. Binabati ko po pala yung mga family ko po, family ni ko, tsaka yung mga classmate ko po sa CBC-ITC. Yan. Actually, dyan galing si DJ Sean. Si DJ Sean dyan ang galing siya. For both public and high school ko na dyan. Private ko na. Tuition fee. Tuition fee, yan. Okay, so that's it. Thank you so much for dropping by and considering us as one of vlogger ka kung kunada. Kada kita, maestro, ipadaanin nyo lang yun ng tina. Barang ka pa nagyaman, may kada kayo. So that's it. Thank you. Ayan, our students from CVC, ITC de Tangarod. Ket iti oras ang KARRUBA, 33 minutos kalpasan ti alauna ti malam. Ket madakama, kayo pa lang ang putong dumungag kada kami. Dito lang ang po kasamitang radio station ti entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. Awat tundinukmaan unka ay ayama intaro taamma sisiwit unna ata no kadno kamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lumawa borboran ko. Tasakon di ng paa mo. Ko binisita, igaw di sugot na nangitlog si duwa maam-amaan siya nupi unyo maan-amo mampakada kayo tapno maogoman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lumawa borboran ko. Di ng paa mo sisiwit
Ayon sa ating bubuwit, ang naturang larong palatuntunan sa Ilocano ay sa Tagalog ay patintero. At isang impormasyon din ang dumating sa amin na isang naging ginoong CBICT daw pala. CBCITC. Yan si DJ Sean noon at tatlo lang sila na contestant. Siya yung second runner-up. Of course, we have the champion, the second runner-up, at saka si DJ Sean na second runner-up. Okay, ang informasyon, tanong nga si Tati Dakas, nanggaling kay Ka Emil. Di ka di? Oo, kay Sir Emil. Good evening po. From okay. Rose Sharon. Rose Sharon from? I don't know. Ayan, ako, adan taman iti sa bali na daytan, Rose Sharon. Okay, aloha from Iwa Beach, Hawaii. Sir June and John Mark. Apo, tapainikam ti Sir June ko na Manong June ko na malatan. Greetings from your friend, from Mr. Elmer and Edna Bosque of Bayumbong, Nueva Vizcaya. And we're back here in Hawaii, Konada. And we would like to thank you again for gracing Edna's 60th birthday. We hope to have you again in our future celebrations. Mahalo. Okay, mahalo mat apo kada kayo. Ayan, and thank you very much for watching us. Apo, kada kita adit Hawaiian. Barang nga datanta kami to. Yeah! One, atay ko na akong aim high and work for it. So let's work for it, balong. One, madigamin nga na bisa na, wanti bisa na. One, so thank you so much from Dominic Rian, Bosque of Hawaii. Ken kada kitaamitin, apo kagayam tayo ta Hawaii. Like Manang Lisa, nga Nanti Cathy. Ayan, good weather. Ayan, Ronald of Hilo, Hawaii. Kel nga Daniel. And sino pa yun? Ti Josephine. And Dula Pai. Meron to mention. And kung na to ay happy Sunday Manong June nating JM. Pabati man karuba Team Mildred, Team Ilocanos, PPK 2.0 ko 8. Thank you FDD. From Lynn Galiste. So dati it's an international text message. Oy. Kung naman Inoli Ortiz, para kasi Manong June kay JMJ Mildred, more power and God bless. Hello po, para kasi nga po yung kasat numang lipat. From Rebecca Del Rosario. Kung kasi man karuba tayo, hello love, watching from Malaysia. Ano naman, wait love, from Frederick. And here's another international message, +1 kung na nasa Amerika malang dito. Hay karuba kayo, hay, kumusta kayo karuba? Kablawang kayo man tinaimpang, daw yung mga idol, mabalintag request, Mildred, TY, and more power. Lang. And here's another international +97 mo dito. Ading tayo man kanta nga nagwapo kan Manong kunana. Dito yung from Cheche, Gumpad. Kuya, pag-greeting sa mga dagiti familia nga Gumpad family at Senardo family from Bacnor, Burgos. Listening from Dubai, para guys po yung maulaw na Mildred, thanks and God bless. Kana mo ni Car Jeff. Request po ako si Rock Salamagi, kabsat yun, Seriales. Watching from Antipolo City, province ko po is Furao, Gamu, Isabela. Talaga mga naduma mga paset tinagagapanta. And here's another +185 matatada ito. I guess in US wala. Ang kabsat June and John Mark, pakibati nyo nga mga kapatid at bayaw ko na Perlas at super bayaw ko na si Ernie Timog at si My Loves ko na si Lailani Gregasin sa Everett, Washington. From Ralph Gregasin, paki-request man kabsat the ISM. Please, thank you. Pabati man mo't ka na kan John, kan amak nagpig sa todo dito'y Cavite, Adda dito'y agency tata, from Lola SP, Padillo, Pasyon. Wow, atay babae nga madingan nagpakpakada, basta pimano lahat ng tibaryawn. Deta. Apo, agi patulod kami kumaka, tilongganisang ayamon. Nagdalaw ka mo tan, di pa kadiawan, tilong ganisa ni Eginan. Wow. Karang man siya la, Vinoy, pagrit mansor ni tatang ko proseso. Inang ko Toli, kan utol ko Freddy, Jay Maryland, USA. Paborito da kay ngamin from Sheila. Okay, thank you so much. Kaya din nag-request ni Isam, dahil ito yan abo, kaya sabi ko maapo, naka-Isam tayo amin. Bawal na kasi mangaw. Isang mapakabiyagak, pang bumuray da ito'y mata. Kaisad makaagas, mangliwliwat to'y naunggak. Isang madutisawan na, ada isang mamakagura. Ada isang maray awan na ka, ada isang pamagustukan ka.
Uray adda amin kanyak arigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasog nudag, nuwes man nakriknak mapakmayan. Isem, isem, umisem ka man biyagku, lawlawagam mamtoy barukungku, ta isem mo, isot mangay ayu, day ti pusok napnuang pilindo. Isem mapakabiagak, pangmumuray dagito'y matag, ta isod makaagas, mangliliwat ho'y kaunggag. Isem manutisawan na, adda isem mamakagungra, adda isem maray awen na ka, adda isem pamagustukin ka. Uray adda amin kanyak karigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong nudag, nuwes man nakriknak mapakmayat. Isem, isem, umisem ka man biyagku, lawlawagam amtay barukungku, ta isem mo, isot mangay ayu, day ti puso napnuang tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyagku, lawlawagam amtoy barukungku, ta isem mo, isot mangay ayu, day ti puso napnuang tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyagku, lawlawagam amtoy barukungku, ta isem mo, isot mangay ayu, day ti puso napnuang tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyagku, lawlawagam amtoy barukungku, ta isem mo, isot mangay ayu, day ti puso napnuang tilindo. Good noon, DJ. Pare ka sumante anti-sofing, imbag nalaliw-liwang agdalos tiro at arobayan. Thanks. From my mom, Lourdes Pastor, operator. Gorkata. Mildred. I-download ta. Jay. Ato sabing, One. kanta, one lyrics, amin nga na i-translate pa apo, the lyrics ko, di bila laptop ko, we are sorry for that. Ay anti-soping. One. Ay anti-soping agaapan, dagiti ubing. Kita man, the lyrics mo, awan. Wala kang sinan sa akin eh. Awan tini. Kami pa nga na i-transfer. Apo, sorry for next week. Okay, mga ganyan na po iti live version mo iti Sonata no Palwan Anti-Suping. May paimat apo ka iti Mamaestro, maestra, mangisuro apo nga mais-stress ti kinado trabaho na. Yan. Nga agtungtungol at takagiti ubing na. Wow. Yan, datangaro dati Sonata no Palwan Anti-Suping. Or isa lang adanda ka. Okay lang ta. Nagasamdat. Kaya bumasa kami balong katagiti One. mensahe sita. From Ne M. Iringan, pabati po ako sir nga madamag mangmangan. Agyaman po ako. Ano naman? Bumalsi tayo kakabsat from Nines Valdez. Good morning po sir from Wina Onciano. Hello po sir, pabati po sa family ko sa Acusilian, Tuaw, Cagayan Valley, Maborang family and Cariga family. Thank you from Macau. Sir, para kay po yung laglagi pam. Po naman ni Aya Layosa. Hello po watching from Long Beach, California. Greet ko man ni Papang Ken Mamang mi. Jay Bulag is. Bantay Ilocos Sur ken dagayay kabagyan dita Kawayan Isabela. Aring June, pakirequest man ti alas 3. Nga ikabla ako tay taga Sinait nga adda jay.
Air Force Base, Iraq. Thank you from Auntie Lisa Cabal. Anong sunata? Auntie Lisa, Anong sunata? alas 3, para bangon. Okay, alas 3 ti parbangon ti request na. Dapat request ito, rap ka no? Agrap ta? Sir, para kay sponsor Jay Mildred. Ano ni M. Iringan. Okay, nga rod. As requested by Manang Lisa, iti Hello Hawaii. Adda mangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmus samit samiweng ni ayat may sa papel na sirayan ta sibay mo ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagid tapuso Siyagtagrayo ken ka ngamin awan kapat padang adat ka unggag awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapat padang adat ka unggag awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko. May sa anong ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagid tapuso sakit talapay ko kanya siyagtagrayo ken ka ngaminawan kapat padang adat ka unggag awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapat padang adat ka unggag awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko.
Okay, dito ka po iti nalabit mo din na sunata mi para iti may kaduang nga paset. Ket madamdamatan. Wan pito lang yan nga minutos na po kasagbayan ti alas 2 ti malam ka bumasa man pay kadagiti do mga pangablaaw sagbay nga aga patalasas ta balong. Adda pay kadagita? Yeah. Aha, ket adung amin ito iti po feel na ni Kabsat June Kiban bonus iti makiayayam kadagitay dumapay nga miyembros ti FDD Hong Kong chapter sa Jai Hong Kong. Ngarod kuna na titoy greet ko man apo ti inulit na nga impatulod. Pakibati nga po mga family tagoding dito sa San Sebastian. Kuna na toy, so good afternoon apo kada kayo amin nga tagoding family. Ayan, good afternoon mga idol. Pwede bang gumawa ng kanta title Selepet? Dedication ko kay Kulas Viernes, Alex Bautista, kan June de Velar. Sana panood ko sa Facebook pag nakagawa na kayo idol ko na. Adagre ko dito basa kanong style babalo. Greetings na from Marites Marquez. Mga idol, JM, ha? Pakibasa babalo style to greetings ko, ha? Agyamanak, mga idol. Kay Iliw Kantula iti request Cherwom Idol JM, ha? Isagsagot ko amin nga ipatpatig ko ti biag dagiti upat nga anak ko, ha? Isuda Dave Jr, si De Rambo, ken kasamot kakabsat ko ken nanay tatay ko. Isuda Iling ken Kundring, ha? Ken Saka ken Lakay ko, ha? Mga idol, ha? Awan sa Bali ni Jose Binoya Marquez Jr. alias Apyong, ha? Watching here in Abu Dhabi, UAE, ha? Kaya Bilyamagat San Mateo, Isabela, ha? Inaano kita, ha? Anong gusto mo, ha? Po biyag iti entertainment po entertainers na kuna data arami din amin na pamuspusan tano lang kaya ay wag ka namang gayaan. Arami din takadagiti publiko iti ayatin takadagiti kapagaya mo data kat one of our techniques especially when we are doing our live shows talaga gamit nga nakaisam amin nga mangbibuya kita kami. So that's all for our second set folks and we will be back with more songs and more requests. Ito lang nga po kasamitan ng radio station Retire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam